Okay, my people, now welcome back to my channel. How una dey? I hope una dey fine. How everything? I hope everything dey fine with una. For me, as una dey see, I dey fine. I thank God for everything. My people, I don't come back again with another news, another ogbonge one. Wey be say, if you see this one, my people, it go chocolize you. If everywhere don't read, my people. I say only me one not go see this video. Make una also see this video, make una settle down, watch this video till the end. I beg my people also, if you never subscribe to this channel, what do you they wait for? As you they subscribe, you could see more video like this one. Okay, my people, I beg, make una subscribe, like and share. For this junction, I go to leave una, make una watch the video, and I go also see you now for the next one. Okay, my people, see you all, stay blessed. Stay cool, and I love you all, and bye-bye. They have vaccinating man irewebo, especially equal. No wala o pe aga mo ko we Nigeria. E ya lele we marriage we Nigeria. Wala wo. E be we bo wa ri Nigeria ya lele we marriage we bo je. O do awo we bo ga jo. Enopia oga sapo owo kiyan agbo we eyan amujobo lele we eyan agwa lowu we eyan ajo ewe mi ame we eyan ase obosoto uga ewo pe awon ko Nigeria get both gari Nigeria nu yawe marriage e jorun opa encourage we e gija owa we tama we both gin ro we yeke e giju tama we yin zese enega mi ami mi uwe e damo nu dawe omo no gwo ma sin mi oma o mi oba lo be gbe iyo saloboa ija imi awo uga like uri message na uga like ge berie e ma ya ni ju e uto me egun yan ni ro wa e ki yan ma iyan gogo da wa ke we bore iyan gogo eme o landi so panu avio ni yan e ko anavian o eme luggage o panu amu ni yan e ko anavian eme jobo panu amu ni yan e ko anavian si awa me ami e wori orin yan ami egun me o moto e doji ga we boya mo awa me ri ya on the mighty yan a we dogun me o moto rundawu we ri e we boya gbigbe aga o wa na dogun me sin mi oto on the mighty yan dogun me o moto iya ga gwe le bae ti ya kosi we iya ga re marriage ti ya kosi we iya ga wonu dogun me o moto o ma sin ateko sister Rejo ve ki emi noria e ba we e ko we boya mo we bo wa. Let's say the truth. Okwe we bo ukin wo okwe Nigeria wa onu won mo dono kama okwe be Nigeria so umu egbe no ya re we bo e ya gwasin yu po bo wa e mu egbo anya we meno ma wo ke Samuel nu po giver no re we bo e ke risk ni e be ni ju akian le gagbese aye mwemi ame ko orin we aye jiwe gu na yato market message na o kan lo pe ani ga mego o kan lo ga me business no do egwo ma sin mi oto egwo ma jogo ogun to e le lo ma ka so only na be gberaba. I want to quickly talk about a single mother. I mean nobody never single mother egbe, whether black or white. Everybody have single mother. Uke do mi egbo pa neme single mother te de tan. Ute do mi egbo pa ona suwi o me la wodo te de tan. I may not dey we sagbon gu wa we ra wi ju e. But when I wu egbe u ga mi o. Osaloba ma wa je gbe ne wa pure. U egbe we e to se kegerere wa de u wa ya wa pure is a lie. I'm a family of man, a single mother, J. A single mother. He have one, but it's not a crime. A single mother, a problem in the whole world. Everybody having your problem. So learn a lot in your country. I will not really learn them in Obu. Only the only one do have a learn emiya
especially if you not simple na kakabo lene ohonu ma lene aragbo ma wa unu ga gbe ohonu ma lene uga mo sa no pa o lene ni learn something good in anywhere you are living. Number one, ma begu wa another one like we bona ve okwo ga ha manu wa ve na ya san ijo mo wa lene wa gege no because many people here biene here rikwe no wa sign ijomo ege okwo ni pa hospital ne we ke ya declare we no wa ye rugbe bed bu hospital e ko ya ri omo kegbe ri e be set omo abi la tin we ni ya we ni want to contribute ti we ni ya help wa because a boy sima wa solo okwo bieme o makwe ni ri enijo okwo bieme ori eni erajo because umae we na lawo una kamudiane no moka sukpo no kewo adori enijo una kamudiane no moka sukiane kewo adori enijo okeke nu we na la. And number 2, ebo ya wa amienu wa amwekona eboro iya setiri ebe no ma ebo ya wa amie wa amwekoni ya awe ge ebo brodo wa amwekone amie ebo ya do no redo mase emebe o ebo ni we mwekona o mebe bete be eri ani. There are lot of oyibo ebiyan yani iya setiri ebe no wa broda bete yin atama we aso aguri e ba kere ne uri igo kere ne do we see Morocco wa ivagba koko see Morocco iya make me ma to salo atama we na wa o wa ebo ive bego we wa lelebo no ebo ya ebo solo gari ebe se kana na sani jomo awon ya kwenu pe sani jomo so pe government on ya akoko omo wakaka bo investigate temeni ko wa kegu wa hari ebo eri wa ni ko beje ebi pe avero na seti weri ebere nu wa awi nu gba emi jobo wa kele lebo wa ka bo investigate here we have kasi mose kakabo o na we have kasi mose won ge o ma me no ta here mose but we could be careful. So only now we gbera ba ma bewe a program mi na iye me ba me ya fefe wa ya ama wa jopa wa ni maniro wa jopa wa manu wa ye fa wa manu wa mi opa ni ameku wa no bu understand o ma mege no wi je me ya no ya vie mi keme the program mi na there was a time no wi je me ya vi keme a time mi maro wa me ni tana so wa ni bu wa teme wa na me ba wa ga claim mi me ba wa kin ni wa do mi jobo ni wa do mi etin tawe me ba kin nu atemi na we ma se o ma me go pa no wi je me ya claim mi ke me one day ora gbon wa ya no iga tori ame mu mi lo obo wi je me re one day we o wi je me na kin gume collect mi ke me o me sunu je emi no fear ni na ha na emi no wa fi ogun me e soro ido pay 120 euro ya mu ya imuse ba ya vie e kori erin me because I me like oh we like wa hi ante mi gume o de mi agbon gume ime me no de mi agbon gume de na reject wa ya igige ikavio de without ige o wa me na do hun son pon o gwa me na do hin just be eru mo pa we ala wa o ti kiene mi mama igwe ni gugwa no bugun benu mi ebe na i omomo wa tagwe ti jore ruwa o we oruwa o wa tagwe ijore ma mi no wu na ke kokotu na ke me mani viola gagbera from egbo kan e ma baba ya sun una tagwe me ni jore ge ti zuwa imana jes ko ni mami igwe ni eme nwa iye mi ni wu iya pa why got tell me na ugwa masa obi je me ma collect me keme one day
Uganda mi asawa. Abetu wa ye yari e ba ikazon gugwa o emomi wota gugwa. Daga no bi je wa tele. La wo ju kwa na mi anybody na agun iya e meba. Iya wa claim we meba ya kin umo ono wa bo gbe o ono wa bava. Iya e meba lu wa la o. Me kene eru kwa be jia. Hawa wo bi je me na collect mi keme. Eri o bi je me ki collect mi keme. Aso an bava. Obi je me ma me na ori o budget me prayer point me one day. Ya kwe give a testimony self. You ever tell when you see Jordan no? Ever tell where mommy Jordan me no? Or what give mommy Jordan talk me so I give a testimony off your phone. Or man collect me come there. Or ma no any and when no Bobby Jordan and Ladian dota. Ladian dota. So all them in a fear gume. Because one of bu wa le lo ma kia wa gwa le lo ma. O wa le lo ma kia be no ge wa usa. Una lele mekia be no gwa usa wa misode. Uma na lele mekia be no gwa no le de pa. Uki ai no sunu dame. That was it. No mo pa wi amu mi go me we age mi na amu ye woru. E we o reject e. No na we si go no ya mu egu me. O ga be mu egu me na ni me ya fear for committee jemini no ma. Na we o me lu egbe ni na. Ameti be ja no ma. I will mommy Joe me go with me. Every no see ni mama o we no wa mu yellow wa very direct. I ma trust say everybody bu mu yellow wa very. A lot of people mu yellow wa very. I ma mi sunu je ni ya ga watch me. Ya mu yellow wa very. But o me ni ge ina ge we cause it get a sign. Equal it address him anyway. You understand? Origime o ma o wi me. I can't tell me number kwa na o weti bata. O ma o wa me. Tell me no bia. O ma me o wa me. Eke no viti me mana o wi me wa he gu mo. O zeri me yin o boy. Ma bege e France ni ma je no luga na wuwa. So, una in love, ebo. Okay, can you be careful with Huawei? I'm a carry my mommy logo America. In yet be money when no women. Cause me a book be up by the betia, tia, do invite to them. Ima quale problem me webona. O se ven a reya ya say, I mume, cause I want my lamowa. To one no ni na time wa. Zabu one no mama understand. O me peso ni ma so vio gime. Epo ni me certain ja no ma. Uk me so no ma jame. Ina when vio gesta e starting with Paris. He give you money say wa ma vio. Awa mommy jore me je ni na. Wari 20 Romania debe kese de ni. I was ashamed. Mama go me beta we tabe kun e gume. Gbe ba ni mela do ade mi gumu kata ma mene me wa do ge ma wa please because that do me dress oge itama we ge ni gwale mi meji ulele o mana lele bere o were ma yin awe nu de mi gume ekpe soro na mu ni me se ti jani wa he amu kuku awogwa ni je 70 euro no why worry. And then you clear sadime but do ya we life no wa ri ye ni afilo kwa but you go na post e ni osu wa ya ri right obede osu wa ya ri right 7 ko ima de juice normal kaka bo vela mo wa o ni ma o wa mi yo ma be ri yo il lo be ma beti ma bon e ma ni bo wa me ya poste mi ade atina re bejo me poste mi lo be doctor wa do wa mo poste mi re direct ije no ritali o wa mo poste mi ade direct be ni tamu wa so even ya make one understand de emi na vi ogume
Oh, even ni talo, even ni explain them I was say, wait my queen, we make now understand. Even na viogume, mo we nika bege ine.